uDumisani Zuma uthathe iSwallows, iMoroka Swallows nayikhumbula wayisa ku-DC ye-PSL, i-court yakhona ke la afuna khona imali yakhe ekweletwa yini iSwallows, ngokuthi iSwallows bathi yamhambisa i-contract ingakapheli kahle noma kwaba ney'nkinga ze-contract. iMoroka Swallows ayisekho-ke ku-PSL, i-team yathenga iMoroka Swallows iMarumo Gallants. iMarumo Gallants kumele ikhokhele uZuma i-200,000 ama-signing on fee. Nayibona ukuthi inkinga kakhulu lento leyo ukuthi uthenga ithimu, mawuyithenga ithimu mayiba seyinkingeni, wena oyithengile kumele ubhadale zonke le imali lezi ezifunwa ama-player. Njengamanje u-Andile Jali naye befuna imali esirius ama-millions kuMarumo Gallants, naye wathatha iSwallows wayisa ku-court ya ku-PSL ngoba bekazi ukuthi uzothola imali yabo. But i-PSL ithi iMarumo Gallants kumele ibhadale u-Andile Jali 800,000. But u-Andile Jali wayekweletwa yini iMoroka Swallows. Nangomunye kuyavela uZuma naye uthi ufuna imali yakhe. I-PSL ithi Marumo Gallants imali angayikhipha for uZuma imalini 200,000. Njengoba sokuvele u-Andile Jali kuvele noZuma kuthiwa iSwallows bebakweleta yabo. Mina i-question yami ukuthi maningi ngaba ama-player ahamba kuMoroka Swallows ngendaba zeyimali, kuthiwa kuneyinkinga zeyimali, izinto ezinjalo. Yabona ukuthi kusazovumbuka, kusazovela abaningi ama-player yabo. Ngavela ama-player ayi-10 or more than 10, isquad sonke sithi iMoroka Swallows yenza 1 2 3 1 2 3. Kusho ukuthi iMarumo Gallants kumele iloku ikhipha le imali lezi, lesikweleti lesi esashiwa iMoroka Swallows. Kanjani na? Ngiya-understand-ke ama-laws webhola ukuthi ahamba kanjani, ukuthi mawuthenga i-team uyithenga nani nekoloto zakhona. But lama player lawa iMoroka Swallows isasekhona zange ayithathe iMoroka Swallows ayisa ku-DC, ayisa ku-court leli la kuphela ku-PSL ukuthi kuyosolveka le ndaba lezi ukuthi labantu laba bayakweletiwe. And lama player lawa azi kahle ukuthi iMoroka Swallows ayisekho yabo, imali yabo ngeke baphinde basayithola. But-ke bayithola through umthetho ku-PSL ukuthi iMoroka Swallows ayisekho, but i-team yathenga iMoroka Swallows nayo kumele ikhokhe zonke le koloto lezi. Kangazi noma ngirong na ukuthi lokho kuchaza ukuthi i-team ngavela iplayer ladla leMoroka Swallows ku-National First Division 5 years 6 years back lifune imali kuMoroka Swallows, but iSwallows ayisekho nayo iMarumo Gallants yabo. Kusho ukuthi iMarumo Gallants kahle kahle inesikoloto sama-players ama-millions ngama-millions, ngoba kusiyi u-Andile Jali kuphela, kusuZuma kuphela, maningi ama-player angazange athola imali kuMoroka Swallows. iMoroka Swallows yazi yathengiswa ngoba yayingasakwazi ukukhokhela ama-player. Ngikhumbula ama-player kuMoroka Swallows a-strike ngithi bafowethu kuthiwa abayitholanga imali yabo, kwasha kwacima, vele azange bayithole, kwajumpa isikhathi, iMoroka Swallows bengakwazi ukukhokhela ama-player like ne-staff sakhona. So baningi abantu bacomplaina ngempela ama-player around ne-management ukuthi babengaholanga. I think bekuyisikhathi saka-Steve Kompela at the time la iMoroka Swallows ingakwazi ukukhokhela ama-player. Nawo-ke ama-player yavela one by one manje afuna imali zawo. Azifuna kuphi manje? Ayazi ukuthi noma sezwile ukuthi umthetho ku-PSL uhamba kanje nakanje nakanje. Usho ukuthi i-player nje laba nenkinga neSwallows ngendaba yesalary, so kuyiwa kuphi kuMarumo Gallants. Angazi ukuthi kuyiqiniso na ukuthi iMarumo Gallants ikhiphe zonke le imali lezi ikhiphele iMoroka Swallows, ngoba iMarumo Gallants kuthiwa mawuthenga i-team uyithenga nesikoloto sakhona. Yingakho-ke i-team efana neMoroka Swallows if inekoloto eyiningi lesikolota lesibo ma-20 million, if i-value ye-team i-45 million or 40 million, i-owner kumele liyithenge nge-value ephansi minus zonke le koloto lezi le-team lezi le nazo yabo. Hayi ukuthi kuvele unike full amount, ubanike full amount yaleyo team leyo jikijiki-ke esokuvela bonke labantu laba bavelayo. Angazi ukuthi niyibonile indaba ye-Royal AM ukuthi i-Royal AM bebayithengisa 15 million nje kuphela, and ayikho i-team yaku-PSL i-value yakhona kuyi-15 million. I-team yaku-PSL it's around 50 million to 60 million, right? But babona ukuthi okay, i-Royal AM ikolota abantu abaningi kakhulu yabo, bamayinaza zonke lezo ikoloto lezi, but okay bazoyithengisa 15 million, but obviously umuntu ozoyithenga kumele akhave zonke le ikweleti lezi zabantu, le mali lezi, imali zama-player, imali zakaNokovic, 15 million yakhe yedwa. Nangi nomunye uNasimento nayo yakoletiwa, ama-player nje ama-salaries wama-player wonke. Kusho uma uthenga i-Royal AM kumele ubhadale zonke lezi zinto lezi yabo, iy'ndleko zakhona nokuthi i-team ubeyikweleta obani. Angazi-ke bafuthi ukuthi kufair na ukuthi umuntu wathenga iMarumo Gallants azange bakuveze konke lokhu methenga le team le, kodwa ama-player seyawavela manje one by one athi ayifuni imali yabo. Kuyiqiniso na bafethu?
cause kubhlungu ngempela ngoba i-owner leMarumo Gallants ngikhumbula le story saka Andile Jali wathi yena uzoyicontesta lento leyo kusho ukuchaza ukuthi usazoyilwisa ngeke avela niku Andile Jali imali cause yena akazi lutho ngalezi zinto lezi ngempela ubona nje iplayer seliyavumbuka manje lithi 1 2 3 1 2 3 yabo kubhlungu ngempela ukuthi abanye abantu baya invest emathimini bathi ke imithetho yebhola vele nje iplayer eladlala kudala ethimini nongakacabanga nokuthi uzoyi-own iteam lithi lifuna imali ngo-2025 kodwa iteam yathengwa few years back. Morocco Swallows yaba nama-struggle wabo amaningi ngapha futhi kusho ukuthi ngavela umuntu odlala overseas manje kodlalela iMorocco Swallows or kwamanye ama-country if waba nenkinga uzofuna imali yakhe kuMarumo Gallants kodwa wahluleka ukuya kuMorocco Swallows at the time wahluleka ukuthatha iMorocco Swallows wayisa ku-DC yakhona angazi bafowethu ukuthi ngicabangani danko.